nyosha utukufu. Oh Yesu namenye yandutiye zose namuhaye umutima wanje nawe arampagije. Niyo mama abantu amatiko adashira. Ndio sababu watu wako na maneno mengi ambayo hayafai. Ntabwo Yesu yigeze yihaza ngo yihaze mu mutima wao. Yesu hajatosha katika mioyo zao. Tugenda duhereza Yesu duce tumwe. Tunaenda tunamkabidhi Yesu Kristo mahali pamoja. Kusema kwamba wakati wote hujapeana moyo wako kwa Yesu Kristo. Icyo gihe Yesu wakati huo Yesu yabaye umukiza, yeye amekuwa mwokozi, ariko ntaraba umwami w'umutima wawe, lakini haja kuwa mfalme wa moyo wako. Ubundi biravuga ngo twakire Yesu Kristo. Biblia inasema tupokee Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Amen. Nk'umukiza kama mwokozi kandi nk'umwami. Tena mfalme. Umwami bivuga ikire. Mfalme inamaanisha nini? Ni umuntu utegetse ibintu byose. Ni mtu ambaye anaongoza mambo yote. Nimba warakiriye agakiza, ikiwa umepokea wokovu, ariko utaremeye ko Yesu ngo akubera umwami, na bado wewe hujakaribisha Yesu kwa mfalme, agakiza kawe kari doubting. Wokovu yako kabisa ni iko na shida. Niyo mpamvu uvana ku gatuti ukaja kurwana. Ndio sababu unatoka hapa madhabahuni unaenda kupigana. Niyo mpamvu amatiko adashira mu matori. Ndio sababu mambo ya matetano hayatishi kwa repeta mukarwana. Ndio sababu mnafanya practice hata mnapigana. Ndio mpamvu muri abayumbe mukagira amacakubiri. Ndio sababu hata nyinyi naombezi mnagawanyika. Ndio mpamvu amatorero yitwa ngo arasenga ariko akagira amacakubiri. Ndio sababu hata makanisa yanaitwa kwamba inaomba lakini yana mgawanyo. Abantu bagenda barengukana. Ndio sababu watu wanaenda wakiingiana. Habigeze bahereza Yesu mutima wao. Hawajapeana mioyo yao yote ili Yesu aitoshe. Ichamba kugira ngo Yesu aganze imitima yacu. Wakunisaidia Yesu Kristo atoshe katika mioyo yetu. Ichamba kugira ngo Yesu aganze imitima yacu. Wakunisaidia Yesu Kristo atoshe katika mioyo yetu. Kugira ngo tubashe gukora umurimo wa Yesu nguko yabiduhamagaye. Ili tupate kufanya kazi kama vile alivyotuita. Mu gitondo nababwiye ngo Yesu, asubuhi nimewafahamisha Yesu avukira muri Israeli. Wakati amezaliwa huko Israeli. Israeli yari ifite confusion ikomeye cyane. Israeli ilikuwa na mchanganyiko nzito sana. Bari bagize ngo imyaka 400. Walikuwa na miaka 100. Bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare, wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Dereza Imana icyubahiro. Bifurije Noheli nziza. Nawatakia Christmas njema mwese nyote kwa ujumla. Uyu munsi ni mwiza cyane. Siku ya leo ni siku nzuri sana. Ntabwo Yesu yavutse none. Yesu hajazaliwa leo. Ahubwo ko turizihiza dushima ibyo yakoze. Bali tunaendelea kusherehekea tukishukuru ambayo Mungu amefanya ama Yesu Kristo. Amezaliwa kitambo sana. Ariko turi mu nsinzi ya Yesu. Lakini tuko kwa ushindi wa Yesu Kristo. Turabanza turirimbe. Tutaimba kwanza. Kandi Reverend Reverend akuje. Twebwe turabaserukira mwese. Sisi tutawakilisha nyote. Dushima Imana yaturinze umwaka wose. Tukishukuru Mungu ambaye ametulinda mwaka yote. Ikabarinda. Hata nanyi ikawalinda. Mu bihe byari bikomeye. Yasiganye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. Dereza Imana icyubahiro. Nyosha utukufu. Atukuzwe Mungu wa milele. Muwe nk'abapepe ya mugiro. Hallelujah. Pepeeni utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Kigitaramo ibada hii konda buruko nifata. Nimekosa jinsi gani ya kujichukulia. Kugira ngo mbanze ndangize buno butumwa. Ili nimalize injili hii. Tubone gutarama. Baadaye tuingie kwa ibada ya pili. Kuva mu gitondo nusuku byage. Tangu asubuhi si hivi ilikuwa. Wanipo. No sorry ntabwo nanze ko mucuranga muracuranga na rutere yari hano. Araza gucuranga. Ndayishimiye kubera ko ari uzaho twasigariye. Ruterera n'umucuranzi mwiza hamwe na mwene data nabandi kandi ruterera ni mwanzamani mugane babavuga.
Ndugu Ruterera ni mpiga kinanda wa kitambo sana. Azi keyboard cyane. Yeye anafahamu keyboard sana. Uzamutumiza abacurangire. Muwe mnamwalika ili afanye kazi. Cyangwa gushakira akazi Ruterera. Ama wakutafutie kazi ndugu. Amakanisa adafite umucuranzi ngo Ruterera. Makanisa ambayo hayana mpiga kinanda ndio huyu hapa. Mu bihe byari bikomeye wazigamye intambwe zacu uzikomeza urutare. Uraza gucuranga kwa kundi no mwebwe mwarushi ninyi ni kama mmechoka kandi ko turakenera ngo tubabikemwe imbaraga ziza gukora nyuma. Tena tunataka muwe na nguvu za kufanya kwa ibada ya pili. Tugiye gushima Imana kubera ko yarinze abantu bose. Tunataka kushukuru Mungu kwa sababu amelinda watu wote. Kandi abantu bose. Tena watu wote. Abenshi bari mu ikanisa. Wengi wako kanisani. No kuvuga ko turaserukira makanisa. Sema kwamba tunawakilisha makanisa. Ariko ntawadutumye. Lakini hakuna ambaye ametutuma. Ko abantu bazabumva nabi ko. Kuna watu ambao wanasikia vibaya. Kama ngo se nindo waduhaye Reka turahagarara rino kanisa ryacu turimo. Tunawakilisha kanisa hili letu hapa. Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki sana. Uducurangire kwa kundi wari wacuranze. Piga nanga hivyo ulikuwa unapiga asubuhi. Abaza gufatwa cyane muza muzenguruka muri izo nzira. Ambao watajazwa sana watapitia kwa njia hizi zote. Hanyuma tubone kubwiriza. Baadaye amen. Tuendelee. Yanga. Ako wa mugani igihanga ciwe kirahari. Amen. Curanga kabaga. Tandirimbo curanga twamatuzi. Twishize mu punga direct. Bishop ni wabizanye kabisa. Haleluya. Ni wabizanye. Ndiye ameanza mambo haya. Amen. Amen. Hari ndiri kabisa tuzerezwe Imana.
Hari ijambo Daudi yavuze. Kuna jambo ambalo Daudi amesema. Hari ijambo Daudi yavuze nkunda cyane. Kuna jambo ambalo Daudi amesema nzuri sana. Ngo mutima wanje. Amesema moyo wangu. Bishimira Uwiteka. Endelea kumfurahia Mungu. Uwiteka nawe. Na Mwenyezi Mungu atakupa mapasho yako yote. Mutima wangu. Moyo wangu. Hauombe jambo lote. Ni kufurahia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu naye atakukabidhi mambo yote ambayo unatakikana. Tunataka kumfurahia Mungu. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni kufurahia Mungu, si ninyi, hapana. Mimi furaha ambayo nakona ni kama miezi 2. Juzi hapa tumeenda na mgeni huko TRM. Alikuwa anakula chakula. Kora sifupi kaja moyo wangu. Kasema kwamba nyakati zisimalize nguvu za moyo wako. Unafahamu jinsi gani nyakati zinamaliza nguvu za moyo? Unajua jinsi gani watu wameparara? Anaona jambo ndogo, anaona ni kwamba yamekuwa magumu. Wakisema flight imekuja. Amen. Amen. Nakuja askofu. Nakuja kuna kazi ambayo nafanya. Mimi siongee mimi siseme mambo ambayo hayashiriki. Kuna wakati nasema wakati yake. Tumupe Mungu tukufu. Atukuzwe Mungu wa milele. Asifiwe Bwana wa majeshi. Atukuzwe Mungu wa milele. Ahimidiwe. Ahimidiwe Bwana. Haleluya. Apewe sifa. Asifiwe. Ainuliwe. Haleluya. Ainuliwe. Asifiwe. Apewe sifa. Asifiwe. Atukuzwe. Asifiwe. Haleluya. 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 Amen. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe. Amina. Ngomare. Baadaye naringiye gutumushitiya be. Karibu ni mwache mgeni huko TRM. Nimekumbuka tena kwa fikra, nikakumbuka kwamba tuko na mgeni. Nikasema acha nivumilie. Lakini ilikuwa nyakati isimalize nguvu za moyo wako. Nyakati Nairobi isimalize nyakati za moyo wako. Nairobi. Unajua jinsi gani vijana nguvu zimewaishia? Unajua jinsi gani wasichana nguvu zimewaishia kwa nchi hii? Nyakati zisimalize nguvu zako za moyo. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Kabisa. Ibada si kwenda haraka. Mkienda haraka ya vijana itawacha. Lakini mwacha tusikilize Mungu. Acheni tusikilize Mungu. Jana jioni Yesu alikuwa hapa. Hata leo lakini kesho hata asubuhi hata saa anaendelea mimi namsikiliza. Namusikiliza kabisa moyoni mwangu. Piga nanga. Wenu serukire pastor. Nta muri mutazugira umuserukire. Ariko ntako twegera cyane.
Kongamano sote tushangilie sana, makofi sana kwa Bwana. O Yesu namenye yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yapangije. Haleluya. Kamjago uzatera ubwoba Zabera kose azani aganisha. Ndashima Yesu yuko tukiriho. Nashukuru Yesu kwa sababu tungali hai. Ndashima Imana kabisa yuko tukiriho. Nashukuru Mungu kabisa kwa sababu tungali hai. Cha kabiri, jambo la pili, ndashima Imana ko tukiri mu murimo wayo. Nashukuru Mungu kwa sababu tungali kwa kazi yake. Imana ihimbazwe. Mungu asifiwe. Nimba hari gitangaza kiruta imodoka kubiranduka. Ikiwa kuna ajabu ambayo inapita gari kufanya accident, no kwiriranwa gakiza, ni kushinda na wokovu ukakararana na unalala na wokovu. Biblia zitubwira ngo, Biblia inatufahamisha ya kwamba Shetani ngo arazerera, anazurura ngo ameze nk'intare yivuga, ni kama simba huyu ananguruma, ngo ishakisha umuhigo, ambaye inatafuta chakula, ishakisha uwicontomera, ambaye inatafuta huyu ambaye lazima imukule. Uzozubona burije ukihawumva Yesu akiri muri wewe. Ukiwa unaona usiku unaingia kabisa na unasikia Yesu angali katika maisha yako. Uzamura ikiganza uvuge ngo Mana ndaguhimba. Unanyosha mkono useme Mungu nakushukuru. Kubera ko hariho benshi bagwa buri munsi. Kwa sababu kuna wengi ambao wanaanguka kila siku. Ndashima Imana ku itorero rya Kristo rigihumeka. Nashukuru Mungu kwa sababu kanisa la Kristo lingai hai. Ndashima Imana yuko ikiduhereza kanya ko gutera. Hata nashukuru Mungu kwa sababu angana tupea nafasi ya kuhudhuria. Tukubitira Imana mashi. Kongamano sote tushangilie, makofi sana kwa Bwana. Kugira ngo tuze gusiga umwanya wo gukora izindi za gahunda, ili tukuje kuacha nafasi ya kufanya zingine kazi, kubera ko noja gucura abandi, kwa sababu unaweza nikachukue nafasi hata ya wengine. Yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yapangije. O Yesu namenye yandutiye byose namuhaye umutima wanje nawe yapangije. Ukubitira Imana mashi. Kongamano sote tushangilie, makofi sana kwa Bwana. Abavuga ubutumwa ni muwaheze microphone. Wainjilisti wakabize mic. Evangelist Ruboneka na Evangelist Sokrate. Evangelist Ruboneka na Evangelist Sokrate barongera basoma aho twasomye mu gitondo. Watarudilia kusoma mahali ambapo tumesoma asubuhi. Ili somo naricikije ndarirangiza. Somo hili sijalimaliza lakini nitaimaliza leo. Ndavuga aho bikeya sinorangiza ivyo nateguye. Siwezi nikamalize mambo yote ambayo nimeandaa. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Turavuga hejuru ijambo rivuga ngo umwami wa mahoro. Tutaongea neno ambalo nasema mfalme wa amani. Yesu. Yesu. Uyu nguyu
twizihiza imirimo yakoze, huyu ambaye tunasherehekea kazi ambazo amefanya, utavutse none, ambaye hajazaliwa leo, ariko imirimo yiwe yakoze irimi yimanifestinga, lakini kazi zake ambazo amefanya ndizo zinaendelea kuonekana. Uwo niwe mbabwira ngo ni Yesu umwami w'amahoro. Huyo ndiye nitawafahamisha kwamba ni Yesu mfalme wa amani. Tagira matiku, hana mambo mengi ya kama ya wanadamu. Nubona Yesu ageze mutima wako, ukiona Yesu amewasili katika moyo wako, aga cleaninga mutima wako, asafishe moyo wako, ukamwemere na mukubali, hari ibintu byinshi, kuna mambo mengi bizava mu mutima wako ambayo yataondoka katika moyo wako. Kitabu cha Yesaya, kitabu ni ya Yesaya, bice ni 9, sura ni 9, n'umurongo wa 5 gusa wonyine, na mstari wa 5 peke yake. Hanyuma Luka, baadaye tutasoma Luka, bice ni 2 n'umurongo wa 10 kugeza ku 11. Sura ni 2 mstari wa 11. 10:11 Luka. Yego, dutegerane. Dusome. Turi kumwe? Menga bazamuri bwanza ndebe ko turi kumwe. Haleluya. Yosha utukufu wa Mungu naone kama tuko pamoja. Ubaye umutima wanje nawe arapagije namuwazago msante rugoba yambere ugiro uko bizamera kose azani hanganisha uko bizamera kose azani hanganisha. Mwami wa mahoro, mfalme wa amani, mwami wa mahoro, mfalme wa amani. Ulimwengu ikeneye mahoro, inataka amani. Dusomere, tusomee igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya 9:5. Nuko umwana yatuvukiye, mwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, yego, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Mwami w'amahoro. Amen. Yego. Luka ibice 2 umurongo wa 10 na 11. Marayika aramubwira ati, marayika aravuga ati, mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi. Mwumve uyu mugoroba nta kindi mbabwira, ni inkuru nziza yuko twabonye umwami w'amahoro. Jioni ya leo nitawafahamisha kwa sababu ni habari njema, kwa sababu tumepata mfalme wa amani. Ndababwira iki? Ubutumwa bw'umunezero bwinshi, mwinshi uzaba ku bantu bose. Yego, nawe urimo. Kuko uyu munsi umukiza abavukiye mu murwa wa Dawudi. Yego, uzaba Kristo umwami. Amina. Amen. Kubitira Imana amashi. Shangilieni sote, kongamano sote, makofi sana kwa Bwana. Tabzago zante rugoba uko bizamera kose azani hanganisha. Yesu naje kubabwira. Huyo ndiye Yesu nimekuja kuwafahamisha leo. Nuwo nta wundi. Ni huyo, hakuna mwingine. Uko bizamera kose azani hanganisha. Bavandimwe, ndugu zangu, bavandimwe mutarimo kwihanganira abandi, ndugu zangu ambao muvumilie wengine, ngo mufite Yesu, na tena mnasema mko na Yesu. Mwebwe muri mukurwanisha intwaro za Yesu ko Yesu atazirwanisha. Ninyi ambao mnapiganisha silaha za Yesu Kristo kinyume na jinsi Yesu anazipiganisha. Iyo umuntu arasa uko atigishijwe kurasa zayirasa. Ikiwa mtu anashuti tofauti na jinsi amefunzwa, nimba Imana yaraduhaye gakisa, ikiwa Mungu ametukabidhi wokovu, ikaduha Yesu Kristo umwami wa mahoro, na akatupa Yesu Kristo mfalme wa amani, kugira ngo aganze imitima yacu, ili aenee katika mioyo yetu, hanyuma twebwe tugakora ibinyuranye n'iryo jambo. Banaye sasa sisi tunafanya kinyume na neno hilo. Dufite urubanza ruruta abantu batigeze bakizwa. Tuna hukumu ambayo kabisa inazidi watu ambao hawajawahi kuokolewa. Biblia ivuga ngo uzabona ishano. Biblia inasema kwamba utalaniwa ngo umuntu uzagira icyo yongera muri Biblia, mtu ambaye ataongeza neno ndogo tu kwa Biblia, ngo uzagira icyo agabanya, na huyu ambaye atapunguza kwa neno la Mungu. Biblia ngo ni ijambo ry'Imana ryavugutiwe. Biblia ni neno la Mungu ambalo limetengenezwa vizuri, kandi ryuzuye, tena linajaa, ryuzuje ubuziranenge, tena limejaa vizuri, lirihagije ubwayo, linajitosha lenyewe. Wewe nimba urikoresha, wewe kiwa unalitumia, litunze jinsi gani linasema.
uko bizamera kose azani none se wewe utihanganisha abandi sasa wewe hata ufanye wengine wavumilie. nagira mbabwire ubutumwa wenda utarigera wumva. Nataka niwafahamishe injili labda haujawahi kusikiliza. nagira mbabwire ubutumwa wenda utarigera wumva. nataka niwahubirie injili ambayo labda haujawahi kusikiliza. mvuga ni biki kumva ntabwo ari ukumbaye mvuga. Mambo ambayo nasema kusikiliza si hivi nasema. Nibyo utaremera mu mutima wawe. Ni mambo ambayo haujakubali katika moyo wako lakini unayasikiliza. nagira mbabwire uyu mwaka tugiye kwishiramo. Nataka kuambia mwaka huu ambao tunataka kuingia. Wemerere Yesu Kristo nk'umwami wa mahoro. Kubali Yesu Kristo kama mfalme wa amani. Aganze mu mutima wako. Aenee katika moyo wako. Na aganze mu mutima wako. Akienea ndani ya moyo wako. Tamacakubiri zongera. Hakuna matengano tena yako. Hakuna tena mambo mengi utakuwa nayo. Tuzongera kubona umuntu. Hutaongeza tena kuona mtu. Ahubwo uzozubona igitera umuntu gukora nawe. Bali utakuwa unaona sababu ambayo inasababisha mtu kufanya maovu. Pastor Frank Mchungaji Franka. Esha naravuga ngo umuntu akoreshwa n'Imana na Satani. Jana nimemwambia kwamba mtu anatumiwa na Mungu na Shetani. Umuntu ni igikoresho cy'imyuka. Mtu ni kifaa cha roho. Iyo umwuka w'Imana atagukoresha ukoreshwa n'umwuka wa Shetani. Ikiwa roho wa Mungu akutumie unatumiwa na roho wa Shetani. Tumupe Mungu utukufu. Rimwe na rimwe zanyubizira ibwira ko ni mu murongo kaza kure amaso y'Imana gasayisha kiyanduza ariko wenda ndatera umugongo mutegereze sikilizeni ahora maso kuganje kugira ngo angaruzi neza n'urukundo n'imbabazi. Dore Imana icyubahiro. Haleluya! Asifiwe sana. Nagira ngo mbabwire Yesu numwakira mu mutima wawe. Nataka niwafahamishe ya kwamba Yesu kimpokea ndani ya moyo wako. Azakuzuzamwo amahoro. Yeye atakujaza amani ndani mwako. Na kukuzuzamwo amahoro. Baada ya kujaza amani, ibizakuvamwo bizaba ari amahoro. Mambo yatatoka ndani mwako yatakuwa ni amani. Kubera Biblia ivuga ngo kurwawe ruhande. Kwa sababu gani mimi nasema kwa nafasi yako? Ubane n'abantu bose amahoro. Ishi na watu wote kwa amani. Nuko wakiriye Yesu Kristo. Ni kwa sababu ambayo umepokea Yesu Kristo. Ufite amahoro. Ukiwa na amani. Ukabana n'abadafite amahoro. Na uishi na ambao hawana amani. Ugomba gukora iyo bwakaba kugira ngo amahoro yawe yandukira abantu. Lazima ufanye iwezekanavyo ili amani yako ichukue na wengine. Halo. Nao twebwe dusigaye tunena wapagani. Lakini sisi tupendi kukaa na wapagani. Ngo twarakijwe cyane. Tunasema tumeokoka sana. Muzamusoma Biblia? Munasoma Biblia? Muzamusoma Biblia? Munasoma Biblia? Ninde wabigishije? Nani amewafunza? Ninde wabigishije? Nani amewafunza? Uko bizamera kose azanye. Nimba hari inzitizi zituma abantu badakizwa. Ikiwa kuna mambo ambayo yanasababisha watu wasiokoke. Inzitizi ziri kubabwiriza ubutumwa bwiza. Mambo hayo yako kwa watu ambao wanahubiri injili njema. Nimba hari urugabano rw'abakizwa n'abadakizwa. Ikiwa kuna mpaka ya watu ambao wameokoka na ambao hawajaokoka. Nimba hari abantu tugomba kuvugisha n'abandi tutagomba kuvugisha. Na ikiwa kuna watu ambao lazima tuongeleshe na wengine tusiwaongeleshe. Uruwo kugirirwa imbabazi cyo kimwe n'abandi bose. Wewe lazima usamehe kama wengine wote. Nimba hari ikintu Yesu yakoresheje cyambere mu butumwa. Ikiwa kuna jambo ambalo Yesu ametumia sana kwa injili. Speech za Yesu zari ngeya cyane. Katika mambo yake mengi ya Yesu Kristo. Ariko ibikorwa yakora byari byinshi kuruta ibyo yavuga. Kazi ambazo alikuwa anafanya zilikuwa nyingi sana. Haraho yagera ntavuga ariko agakora. Kuna mahali alikuwa anafika lakini asiseme lakini anafanya kazi. Nicho gikene ubutumwa. Hiyo ndio inatakikana katika injili njema. Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none. Nataka nikufahamishe siku ya leo. Kuzani inkuru nziza. Nakuletea habari njema. Kuzani inkuru nziza. Nakuletea habari njema. Biblia yavuze ngo malaika aravuga ngo ntutinye. Biblia imesema kwamba malaika akasema kwamba usiogope. Tutinye. Usihofu. Iyi si ulimwengu huu Satani yeye aifashe. Shetani alikuwa ameichukua. Araikandamiza. Na anaiongoza. Abibamwe abantu cyitwa ubwoba. Na naweka mambo hofu ndani ya wanadamu. Bahera mu buretwa. Na watu walikuwa wanaongozwa na mambo ya Shetani. Abantu abacakara. Baadaye watu wakawa tumwa wa Shetani. Hanyuma Imana. Baadaye Mungu ibona ko ari ngombwa igomba kohereza umwana wa Yesu. Ikaona ni vema ya kwamba atume mwana wake Yesu Kristo. Hanyuma ngo Yesu. Baadaye Yesu yasize ubwiza mu ijuru. Igitaramo cyari gishushe. Abamarayika bacuranga indirimbo zizazagahozo. Amanuka mu isi mu ivumo. Bamucuranga imisumari. Uwo ni wewe yaziraga. Mwemerera kubohore. Abantu bari mu
gukomera kuruta Yesu wabahamagaye. Watu ambao wanaonekana ni wazito kuliko Yesu ambaye amewaita. Abantu kuruta ubutumwa bahetse. Watu ambao wanajifanya kabisa wazito kuliko injili ya Yesu Kristo. Ese wewe na Yesu n'ubutumwa Imana yaguhaye. Sasa wewe na Yesu Kristo na injili ambayo Yesu Kristo amekukabidhi mkuu ni nani? Nimuremera kuruta Yesu kuruta nicho Yesu yaguhaye. Nani ikiwa nimburemereye. Ikiwa wewe ni mzito. Nimba wumva kukomeye. Unajisikia kwamba wewe ni mwenye nguvu. Kuruta message wahawe. Kuliko habari ambazo umepewa. Kuruta n'uwaguhaye message. Na kuzidi huyu ambaye amekupea habari hizo. None se kibazo kiri he? Shida sasa iko wapi? Wibaze mu mutima wao. Jiswali katika moyo wako. Doreze Imana icyubahiro. Nyosha utukufu wa Mungu. Wewe nk'abazunguza ibiganza. Nyosha utukufu. O Yesu namenye. yandutiye zose. namuhaye umutima wanje. nawe yarampagije. Niyo mama abantu amatiko adashira. Ndio sababu watu wako na maneno mengi ambayo hayafai. Ntabwo Yesu yigeze yihaza ngo yihaze mu mutima wao. Yesu hajatosha katika mioyo zao. Tugenda duhereza Yesu duce tumwe. Tunaenda tunamkabidhi Yesu Kristo mahali pamoja vyumba ndogo ndogo. Ugasanga umuntu ntasambana. Unakuta mtu afanya usharati ariko no munyarugambo rubi. Lakini ni mtu wa kutetana. Ugasanga umuntu unakuta mwingine atanga icacumi anatoa fungo la 10 ariko ntaza senga lakini haombi. Nukuvuga ko igihe cyose utaraha Yesu ngo yuzure umutima. Kusema kwamba wakati wote hujapeana moyo wako kwa Yesu Kristo. Icyo gihe Yesu wakati huo Yesu yabaye umukiza, yeye amekuwa mwokozi ariko ntaraba umwami w'umutima wawe. Lakini haja kuwa mfalme wa moyo wako. Ubundi biravuga ngo twakire Yesu Kristo. Vile nasema tupokee Yesu Kristo. Bwana sifiwe sana. Amen. Nk'umukiza kama mwokozi kandi nk'umwami. Tena mfalme. Umwami bivuga ikire. Mfalme inamaanisha nini? Ni umuntu utegetse ibintu byose. Ni mtu ambaye anaongoza mambo yote. Nimba warakiriye agakiza. Ikiwa umepokea wokovu. Ariko utaremeye ko Yesu ngo akubera umwami. Na bado wewe hujakaribisha Yesu kwa mfalme. Agakiza kawe kari doubting. Wokovu yako kabisa ni iko na shida. Niyo mpamvu uvano ku gatuti ukaja kurwana. Ndio sababu unatoka hapa madhabahu unaenda kupigana. Niyo mpamvu amatiko adashira mu matori. Ndio sababu mambo ya matetano hayatishi murepeta mukarwana. Ndio sababu mnafanya practice hata mnapigana. Ndio mpamvu muri abayumbe mukagira amacakubiri. Ndio sababu hata nyinyi naombezi mnagawanyika. Ndio mpamvu amatorero yitwa ngo arasenga ariko akagira amacakubiri. Ndio sababu hata makanisa yanaitwa kwamba inaomba lakini yana migawanyo. Abantu bagenda barengukana. Ndio sababu watu wanaenda wakijiana. Hawigeze bahereza Yesu umutima wao. Hawajapeana mioyo yao yote ili Yesu aitoshe. Ichamba kugira ngo Yesu aganze imitima yacu. Wakunisaidia Yesu Kristo atoshe katika mioyo yetu. Ichamba kugira ngo Yesu aganze imitima yacu. Wakunisaidia Yesu Kristo atoshe katika mioyo yetu. Kugira ngo tubashe gukora umurimo wa Yesu nkuko yabiduhamagaye. Ili tupate kufanya kazi kama vile alivyotuita. Mu gitondo nababwiye ngo Yesu. Asubuhi nimewafahamisha Yesu. Avukira muri Israeli. Wakati amezaliwa huko Israeli. Israeli yari ifite confusion ikomeye cyane. Israeli ilikuwa na mchanganyiko mzito sana. Bari bagize ngo imyaka 400. Walikuwa na miaka 400. Hajwi y'Imana ryumvikana muri Israeli. Na hakuna sauti ya Mungu kusikilika katika nchi ya Israeli. Tegereneza Imana ngo ntiyari ikivugana na Israeli nkuko sikiliza vizuri, Mungu hakuwa anaongea tena na Israeli kama vile alikuwa anaongea na yeye. Kundi mu mateka ya Israeli umuhanuzi yategekaga umwami. Katika historia ya Israeli nabii alikuwa anaongoza mfalme. Ariko ico ijambo ry'Imana ryari ingume. Lakini wakati huo neno la Mungu lilikuwa kabisa ngumu. Imana ngo ntiyari ikivugana na nation nk'igihugu. Mungu hakuwa anaongea tena taifa ya nchi. Kandi Imana itakivugana n'imitwe y'ibihugu. Na ikiwa Mungu haongei tena na vichwa za nchi. Bagize kuri kose intambara ntizishira mu gihugu. Kwa hakika vita haziishi kwa nchi. Ariko ngo Imana yari yisigarije abantu bayo yavuganaga ku giti. Lakini Mungu alikuwa amejibakisha watu ambao alikuwa anaongea nao. Ubu ngubu nubwo Imana itavuga mu rwego rw'igihugu. Hata kwa leo hata Mungu haongee katika ariko hari abantu Imana igenda iganiriza. Lakini kuna watu ambao Mungu anaenda naongelesha. Hari Imana igenda iganiriza n'inshoro. Mungu kuna watu ambao anaenda nanongoneza nao. Hari n'abandi igenda iganiriza ku manywa. Hata kuna wao ambao anaenda naongea nao. Abandi bavuga ngo ubunebwe ngo abantu bose ngo dufite ubunebwe. Wengine wanaongea kwamba sote tuna. Hari abandi bari mu buzutse batazi. Kuna wengine ambao wako kwa uamusho ambao hawajulikani. Israeli ilikuwa na udhaifu ambao ni mzito sana. Ariko ngo umusaza umwe n'umukecuru. Lakini mzee mmoja na shosho mmoja hivi. Umusaza ngo Simeoni na Ana. Huyo Simeoni na Ana. Simeoni. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Nini watu ambao watasema? Iyo myaka uzabwira Imana ngo imyaka ngo yatumye ndagukorera. Miaka gani ambayo utafahamisha Mungu miaka hii ndio inasababisha nifanye kazi? Abakecuru n'abasaza. Mungu atakuletea hao wakongwe ambao na wazee kabisa. Ngo abihanganye bagategereza isezerano ryawe. Ambao wamevumilia wakavumilia kufikia ahadi zao. Undi Noheli mu yandi magambo. Vile Christmas kwa mengine maneno. Biravuga ngo Noheli. Inasema Christmas. Ngo numuzoro w'amasezerano y'Imana. Ni ujazo wa ahadi za Mungu. Kubera ko ibi turimo. Kwa sababu mambo haya ambayo
tunakaa ndani. Sibwahanuwe kuva kera. Hii ni unabii ambao umetabiriwa tangu kitambo. Mbele yuko Yesu avuka. Mbeleni Yesu Kristo azaliwe. Yesaya bamuhanuye ngo imyaka irenga 200. Wakina Yesaya walimutabiri miaka karibu 70. Hari abavuga ngo ni 800. Kuna ambao wanasema ni 80. Hari abandi bavuga ngo ni 750. Wengine wanasema ni miaka 700. Hari abandi bavuga ngo ni 700. Wengine wanasema ni 700. Ariko Yesaya ni uwo muhanuye. Lakini Yesaya ndiye ametabiri kwa nyakati kubwa. Kugeza ubu tuhayituvuga. Kufika sasa ambao tunasema. Noheri ikisobanura ngo numwuzuro w'amasezerano y'Imana. Christmas inamaanisha ya kwamba ni ujanzo wa ahadi zote za Mungu. Ichogiye ngo Ana. Wakati huo Ana yahisemo gutegereza Mesia. Yeye ameamua kumsubiri Mesia. Ngo aja mu rusengero. Akaenda kanisani. Ngo asenga Imana kandi ayishimye. Akiomba Mungu na akimshukuru. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Niwe utegereje isezerano ryawe. Ikiwa sasa unasubiri agano lako. Babwira ibintu bitanu bisobanura iri jambo tuvuye gusoma. Niwaambie maneno matano ambayo yanamaanisha neno hili ambalo tunataka kusoma. Gitondo navuza amagambo 3. Asubuhi nimefahamisha maneno 3. Nubundi ndayaheraho kubera ko hari abandi tutabanye mu gitondo. Hata vile nitaanzia kwa sababu kuna ambao tukuzuria nao asubuhi. Ariko nagira nkubwire ngo hari inkuru nziza. Lakini nataka nikufahamishe kuna habari njema. Hari inkuru nziza. Kuna habari njema. Yuko umwami Yesu. Kwa sababu mfalme Yesu yatuvuki. Amezaliwa. Yesu arahari. Yesu yupo. Yahozeho kuva kera. Ameishi tangu awali. N'uyu munsi arahari. Hata kwa leo yupo. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Amen. Amen. Turi kumwe. Tuko pamoja. Dore Imana icyubahiro. Tumupe Mungu utukufu. Boyenga bashaganye ibiganza. Abababaye mwese genda ubabwire Yesu abari mu ntambara cyangwa bageragezwa birirwa mu misozi kubw'inkuru nziza yuko Yesu ashobora kubakiza yuko Yesu ashobora kubakiza. Ibintu bitanu bisobanura umwami Yesu. Mambo matano ambayo yanaeleza zaidi mfalme Yesu Kristo. Kandi ngubu nibwo butumwa ibi bitanu nibwo butumwa buri Samari bwa Noheri. Tena mambo haya matano ndiyo injili ya Christmas. Ariyo bita Christmas. Na hiyo ndiyo injili ya Christmas. Jambo Christmas ligawemo magambo abiri. Neno Christmas inagawanyika kwa maneno mawili. Christmas mu Giheburayo. Christmas kwa Kiebrania. Nako Christ. Mu Giheburayo ico bivuga niki? Kwa Kiebrania inamaanisha nini? Iravuga ngo ni umuntu wasizwe. Inasema ya kwamba ni mtu ambaye amepakwa. Cyangwa se umuntu watoranijwe. Ama mtu ambaye amechaguliwa. Hanyuma masi ico bisobanurwa niki mu Kigiriki? Inamaanisha nini kwa Kigiriki? Biravuga ngo ni igiterane kinini. Inasema ni mkutano mkubwa. Amen. Amen. Nandi magambo yandi ushobora gushaka. Na maneno mengine ambayo tutatafuta. Aya magambo atana arimo ubutumwa bwose bukubemwe Noheri. Maneno haya matano ambayo inajaa injili yote ambayo ni ya Christmas. Uzakubaza ngo Noheri ni iki? Ambaye atakuuliza Christmas ni nini? Uzamujane muri Yesaya ibice 9 n'umurongo wa 5. Peleke kwa Isaya sura 9 mstari wa 5. Ari amagambo ni ya summarizinga ico bita. Maneno hayo yote ndiyo yanasema Christmas ni nini? Christmas ni iki rero? Christmas ni nini sasa? Kambabwira ayo magambo atanu. Niwafahamisha maneno haya matano. Icyambere Yesu. Jambo la kwanza Yesu. Biravuga ngo ni umutware. Inasema ni ni kiongozi. Ngo ubutware bwe uongozi wake ngo buzaba buri kubitugu bye. Utakuwa kwa mabega yake. Ijambo narivuze mu gitondo. Neno hili nimesema asubuhi. Ariko nivuga mpaye ni utari. Lakini nikasema nikienda haraka. Biravuga ngo ubutware bwe. Inasema uongozi wake. Ngo buzaba buri kubitugu bye. Itakuwa kwa mabega yake. Ubutware bwa Yesu. Uongozi wa Yesu Kristo. Buzaba buri kubitugu bye. Itakuwa kwa mabega yake. Nagira mbabwire ino jambo mwumve bavana. Nataka nifahamishe neno hili msikize wa ndugu. Ibitugu mabega. Na bibabwiye abo twari kumwe hano. Nimewafahamisha ambao tulikuwa nao. Ibitugu nivyo biza byikorera kuruta umutwe. Mabega ndiyo yanabeba mzigo zaidi kuliko kichwa. Ikintu cyose kiremereye. Jambo lote nzito iyo ugishize ku rutugu birakunda. Ukiweka kwa mabega inawezekana. Urutugu rushobora kwikorera ibyo amaboko atofata. Bega inaweza beba mambo ambayo hata mikono hisishikilie. Yesu yaje mwisi. Yesu amekuja ulimwenguni kugira ngo abarushe. Ili ambao wamechoka. Abaremerewe n'ibyaha. Ambao wamelemewa na dhambi. Bari abaremerewe n'intimba zo mu mutima. Hao ambao wamelemewa kabisa na mambo ya roho. Yesu yaje mwisi. Baadaye Yesu amekuja ulimwenguni. Azaninga atayishira ku rutugu. Akaja akaweka mambo hayo kwa bega. Hanyuma aravuga ngo mwese. Baadaye akasema nyote. Arahamagara tanga itangazo ku isi. Akatoa tangazo ulimwenguni pote. Aravuga ngo barushe n'abaremerewe. Akasema ambao wamechoka wote na wamelemewa. Hanyuma ngo nimuze munsange. Jeni kwangu nyote. Ngo ndabaruhura. Nitawapumzisha. Urutugu rwa Yesu. Bega la Yesu Kristo. Nico gisobanura ngo ni Christmas. Ndiyo inamaanisha Christmas. Ukuvuga ko Christmas. Kusema kwamba Christmas. Bivuga ngo ni ukuruhurwa imitwaro. Inasema ni kupumzisha mizigo ambayo ilikuwa inatulemea. Mambo bitandukanye no kurya inyama n'amafi. Ndio sababu ni tofauti na kula nyama hata na samaki. Bitandukanye no kuja guswiminga. Hata ni tofauti na kwenda kuswim kwa swimming
Migipuru. bitandukanye n'ibindi byose. Hata ina tofauti na mambo mengi. Uyu ni umunsi. Hii ni siku. Biravuga ngo ni yubile. Inasema ni siku ya sherehe. Yubile muri Israeli. Yubile kwa Israeli. Ngo yari imyaka 50. Ilikuwa ni miaka 50. Iyi myaka 50 yageraga. Na wakati miaka 50 ilikuwa inafika. Bafunguraga ngo ifungwa zose. Walikuwa wanafungua wafungwa wote. Hanyuma ngo n'abandi bose babaretwa bakabafungura. Hata na wao wote ambao ni watumwa wanafungua. Ngo n'abarya bari mu myenda bakabafungura. Hata na wao ambao walikuwa kwa madeni wanafungua. Ngo n'abanyamahanga bakabafungura. Hata na wao wa mataifa wanafungua. Ico gihe ngo habamwe options ibiri. Wakati huo kuna kuwa njia mbili. Barya bari bafunzwe. Hao ambao walikuwa wakifungwa. So turashobora gusubira mu gihugu cyawe. Lazima unaweza rudia kwa nchi yako. N'ubushake bwawe. Ni mapenzi yako. Ico gusaba koze niki? Jambo ambalo umefanya tu. Ni yubire. Ni hiyo kusherekea. Ikugize kuba huru. Ambayo inafanya watu wote kuwa huru. Icyakabiri. Jambo la pili. Ngushobora gusaba ubwene gihugu. Unaweza kuomba hata wenyeji wa nchi. Umunyegihugu. Na unakaa wenyeji wa nchi. Christmas ni. Kwa hivyo Christmas ni nini? Umunsi wo gusaba ubwene gihugu. Ni siku ya kuomba wenyeji wa mbinguni. Umunsi wo kubwira Imana ngo Mana. Ni siku ya kufahamisha Mungu. Keneye kuba umwana wawe. Nataka kuwa mtoto wako. Keneye komba included mu bana bawe. Nataka niingize kwa watoto wako. Ndio Paulo yavuze. Ndio sababu Paulo amesema. Mu gitabo cy'Abaroma. Kwa kitabu ya Warumi. Yaravuze ngo. Amesema ya kwamba. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Ngo abayobogwa n'umwuka. Amesema ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Aravuga ngo abo bose nibo bana b'Imana. Hao wote ndio watoto wa Mungu. Abo bose. Hao wote nibo bana b'Imana. Ndio watoto wa Mungu. Uyu munsi rero. Siku sasa ya leo. Uyu ni umunsi. Ni siku wo gusaba ubwene gihugu mwisho. Ya kuomba wenyeji wa mbinguni mbinguni. Wakubwira Imana ngo Mana. Wakufahamisha Mungu. Ndarushe. Mimi nimechoka. Ngize iminsi ndushe. Niko siku nyingi nachoka. Ndasaba kugira ngo urufuvure. Naomba unipumzishe. Wewe urushe. Wewe ambao umechoka. Wewe uremerewe. Wewe ambao umelemewa. Wewe uruhijwe n'ubusambanyi. Wewe unachoka kwa sababu ya uchawi. Wewe unachoka kwa sababu ya uchawi. Wewe uruhijwe n'ubujura. Wewe unachoka kwa sababu ya wizi. Wewe uruhijwe n'urugambo. Wewe unachoka kwa sababu ya matetano. Umunsi wa none hari itangazo riri. Siku ya leo kuna tangazo ambalo linaonekana. Ivuga ngo abarushe n'abaremerewe. Ambayo inasema kwamba ambao wamechoka wote na wamelemewa. Musange ndabaruha. Jooni kwangu niwapumzishe. Yesu. Ngo ubutware bwe. Ufalme wake. Ngo bwari kurutukurwe. Ulikuwa kwa mabega yake. Uwo Yesu namenye yandutiye zose namuhaye umutima wanje nawe kabzago zantera ubwoba yambereye zose uko bizamera kose azani hanganira Tuerese Imana icyubahiro. Haleluya. Yesu yaje ari umwungeri mwiza. Yesu alikuja akiwa ni mchungaji mzuri. Umwungeri udashobora gutererana intama ziwe. Mchungaji ambaye hawezi kuachilia kondoo zake. Ni umwungeri uzije imbere y'intama. Ni mchungaji ambaye anaenda mbele za kondoo. Hanyuma intama zikamukurikira. Baadaye kondoo zinamfuata. Ntabwo ari umwungeri uzije inyuma y'intama. Si huyo mchungaji ambaye anaenda nyuma ya kondoo. Yesu ni example nziza. Yesu ni mfano mzuri. Yaje kwikorera ibibazo byabo. Amekuja kuchukua mizigo yetu. Abungeri nabivuze mu gitondo. Wachungaji nimesema asubuhi. Abitwa kwa abungeri. Ambao wanaitwa ni wachungaji. Nabitwa ko bayoboye department. Na ambao wanaitwa kwamba wanaongoza matawi tofauti. Nagira ngo nkubwire ngo. Nataka nikufahamishe kwamba. Uzuje imbere yabo uyoboye. Nenda mbele ya kondoo zako. Muzicho bisobanura. Inamaanisha nini? Kuja imbere yabo uyoboye. Kwenda mbele ya watu ambao unaongoza. Ngo ba example kuri aba ngabo. Inasema kwamba kuwa mfano ya watu hao ambao unaongoza. Abantu nibakubaza kukiora na mahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Yesu ngo yari umwungeri mwiza. Yesu alikuwa ni mchungaji mzuri. Alikuwa anatembea mbele ya kondoo. Kumaanisha nini? Alikuwa ni mfano mbele ya watu ambao wanaongoza. Jambo la pili ambayo inasababisha aende mbele ya kondoo. Yeye alikuwa anaenda akilinda mambo ambayo yanaweza kusababisha yakaumiza kondoo. Wakati kunaweza kuingia mnyama huyo mkali, naye anakomesha huko ili kondoo ziwe na amani. Hao ndio wachungaji Mungu anataka. Wachungaji ambao wanatembea mbele ya kondoo zao. Wachungaji ambao wanatembea mbele kuchunga kondoo zao. Ni ajabu sana. Ikiwa wachungaji hawalinde kondoo ambazo wamekabidhiwa na waende mbele ya kondoo zao kama watu ambao wataulizwa, hiyo ni shida nzito. Jambo la tatu inamaanisha nini? Inasema kwenda mbele ni kwenda kutafuta malisho ya kondoo. Mchungaji akienda mbele, yeye anatafuta malisho ya kondoo.
rushakira hehe na malisho hiyo mchungaji anatafutia wapi sasa? Yeye umushumba bishaki. Ni wapi anatafutia? Ni mu masengesho. Katika maombi. Iyo ari masenga. Wakati akiomba. Aho ni hategurira urwuri. Hapo ndipo anaandaa malisho. Yashakira ibiryo aza kugaburira. Hapo ndipo anatafuta chakula cha kulisha kondoo. Mungeri mwiza. Mchungaji mzuri. Iyi ntama ze zihaze. Wakati kondoo zake zinashiba. N'ubusho bwiwe bugahaga. Hata mafigo yako fuko zake zinashiba. Anezezwa na yambishi. Yeye anafurahishwa na shibe hiyo. Hanyuma akagira umwete wo gushaka ibindi bizahaza zaza. Baadaye anakuwa na nguvu za kwenda kutafuta chakula tena za kusibisha. Twebwe turi mu gusinzira imbere yabo tuyowe. Sisi ambao tunasinzia mbele ya watu ambao tunaongoza. Twebwe tudasenga. Sisi ambao tuombe. Hanyuma abo dushumze akaba aribo basenga. Baadaye ambao tunaongoza ambao tunalinda ambao ndio wanaomba. Nigeze kumva haraka video ka mzee Rugagaza marehemu. Nimewahi kuona video ya mchungaji Rugagaza marehemu. Hata kwa siku hizi ambazo nimeona ikipita pita. Ariko hari intwari z'Imana. Lakini kuna mashujaa wa Mungu. Hari intwari zakoreye Imana n'imbaraga zabo zote. Kuna mashujaa ambao wametumikia Mungu na nguvu zao zote. Naramutegereye habwiriza. Nimemsikiliza wakati alikuwa anahubiri. Yaravuze ngo nta muntu utari umunyamwuka ushobora kuyobora abanyamwuka. Amesema ya kwamba hakuna mtu ambaye si wa kiroho ambaye anaweza kaongoza watu wa kiroho. Utari umupantekoste. Gusa ni utashobora kuyobora abapantekoste. Amesema ya kwamba mtu ambaye si mpantekoste anaweza kaongoza wapantekoste kivipi? Wapi? Haiwezekani. Biblia inasema ya kwamba Paulo amefahamisha Warumi. Aravuga ngo abanyamwuka. Akasema watu wa kiroho ngo nibo basabumva iby'umwuka. Ndio wanasikiliza mambo ya kiroho. Impamvu intambara nishi zibaho zibahe. Sababu inasababisha vita. Nuko abayoboye. Ni kwa sababu ambao wanaongoza. Abayoboye amadepartement. Ambao wanaongoza matawi. Abayoboye amatorero benshi. Na ambao wanaongoza makanisa mengi. Na kina mama. Hata na wakina mama. Na president bayumbe. Hata na viongozi wa waombezi. Na kondikteri. Hata na viongozi wa makwaya. Abenshi si abanyamwuka. Wengi si wa kiroho. Hanyuma bakagonganira hehe. Baadaye sasa wanaungania wapi? Bayoboye abanyamwuka. Wanaongoza watu wa kiroho. Kandi atari abanyamwuka. Lakini si wa kiroho. Iteka ryose. Kila wakati intambara ntizizabura kubaho. Vita hazitakosa kuingia. Mu gihe umunyamwuka wakati mtu wa kiroho ayobowe n'umuntu utari umunyamwuka. Anaongozwa na mtu ambaye si wa kiroho. Ariko Yesu. Lakini Yesu ngo ubutware bwiwe. Uongozi wake ngo bwari kurutuku. Ulikuwa kwa mabega yake. Uwo Yesu namenye yandutiye zose namuhaye umutima wanjye nawe yarabashe nabyago uzantera ubwoba yambere yongero uko bizamera kose azani aganisha. Wereze Imana icyubahiro. Tumpe Mungu tukufu. Dukubitire Imana amashyi twese. Kwa maana sote tushangilie makofi sana kwa Bwana. Haleluya. Uyu ni umunsi wo kubohorwa. Leo ni siku ya kufunguliwa. Ni umunsi wo gucelebrate. Ni siku ya kusherehekea. Kwa ni umunsi Yesu. Kwa sababu ni siku Yesu yadukishije mu gatebo. Ametuokoa katika mahali katika kikapo ya giza. Jewe nawe twarababari. Jewe nawe twarababari. Itakabiri cyarangaga Yesu. Jambo la pili ambalo lilikuwa linamaanisha Yesu. Biravuga ngo azitwa umujyanama w'igitangaza. Ataitwa mshauri wa ajabu. Aha niho ruzi. Hapa ndipo neno lote liko. Yesu yarahanurwaga n'abahanuzi. Alikuwa anatabiriwa na manabii. Akavuga ngo Mesia. Anasema Mesia azaza. Atakuja. Tena ngo azaba umujana. Tena atakuwa mshauri w'igitangaza. Wa ajabu. Nicho dukeneye. Ni hiyo ambayo inatakikana. Dukeneye abajana. Tunataka washauri. Mujana akora mu buryo bubiri. Mshauri anafanya kwa njia mbili. Nishake mvuge mu buryo bumwe. Hata niseme nafasi moja. Icyo bavugaga ngo Yesu azaza ari umujyanama w'igitangaza. Ambayo walikuwa wanasema kwamba Yesu atakuja kama mshauri wa ajabu. Byashakaga kugaragaza yuko Yesu azaza ari umuvyeyi. Ilikuwa inataka kuonesha ya kwamba Yesu atakuja ni mzazi wa kiroho. Hanyuma ngo azatwigisha ibyo gukiranuka. Baadaye atufunze mambo ya kuwa wenye haki. Atwigishe n'icyaha itari cyo. Baadaye atufunze na dhambi ni nini. Hanyuma atugire inama. Baadaye atushahurie. Reka mbabwire ikibazo dufite gikomeye cyane. Acha niwafahamishe shida ambayo tunayo. Wewe no kubashumba. Ukianzia hata kwa viongozi wa makanisa. Maana mu injuri bafashe mwumve cyane. Mungu wa mbinguni wasaidie msikilize neno hili jioni. Nagira mbabwize ukuri bakozi b'Imana. Nataka ni watangazie kwa uhakika watumishi ambao tunashika safari ya kwenda mbinguni. Umuntu utagira umujana. Mtu ambaye hana mshauri. Umuntu utagira umuvyeyi w'umwuka. Mtu ambaye hana mzazi wa kiroho. Babwize ukuri ibi byose mubona abantu babaye ibyige. Kwa uhakika haya yote mnaona watu wamekuwa ni watu wa kusiga agenda bila mupanga agakora bila mupanga. Haya yote mnaona mtu anaenda bila mpango. Mubone umuntu wese yabaye umuntu ngo kugiti ciwe. Mnaona mtu amekuwa kivyake. Ibi byose
yose, mambo haya yote, ni absent yo kubura umuvyeyi wo mu mwuka. hii ni ukosefu wa kukosa mzazi wa kiroho. Nimba mukeneye gukura kugira ngo mugere mu rugero rwiza rwa Kristo, ikiwa mnataka kuwa kufika kiwango kizuri ya Kristo, nagira ngo uyu mwaka, nataka mwaka huu uhereye no mugoroba, kuanzia jioni ya leo, ubwire Yesu ngo Yesu, ambia Yesu, keneye kumbera umujana, nataka uwe mshauri wangu. Icya kabiri, jambo la pili, hakenewe umujana wo mu buryo buri physical. Kunatakiwa mshauri wa ambaye anaonekana. Wewe na abantu bose wizeye hano, wewe umekosa, watu wote hapo mkosa mtu hapo. Hakuna mtu ambaye unaamini katika kongamano hili lote. Twese twabaye abavyeyi, sote tumekuwa wazazi. None se abana ni bande? Sasa watoto ni wanani? Niyo mpamvu umuntu asigaye akora amakosa akayisubirira uko yashaka. Ndio sababu mtu anafanya makosa hata analejia. Ngo nta muntu umucaha ngo ni Ukristo ngo ni kugiti. Kwa sababu hakuna mtu ambaye atamuuliza, kwa sababu anasema ya kwamba Ukristo ni kibinafsi. Mureke mbabwire nimba mukeneye ko duteza imbere. Acha niwaambie mkitaka tusonge mbele, mureke tugira abavyeyi bo mu Mungu. Acheni tuwe na wazazi wa kiroho. Babandu tekereza ukavuga ngo iki kibazo kirana. Hao ambao utafikiria shida hii imenisumbua, ugafata telefone ukamuhamagara, unachukua simu unampigia, ukamubwira ngo siki kintu yo cyabaye, unamwambia shida hii ikitokea ni gute umuntu azaza nini nitajichukulia kivipi. Aba babaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntamara cyangwa bageragezwa biriba mu misozi ko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Ukeneye umujanama ku giti cyawe, natakikana uwe mshauri kibinafsi wako. Ukeneye umujanama w'umuryango wawe, natakikana uwe na mshauri wa familia yako. Ukeneye umujanama w'itorero ryawe, natakikana kuwe mshauri wa kanisa lako. Bose ntukumve ko wihagije. Kwa uhakika usisikie kwamba unajitosha. Kumva ko wihagije ni pepo riva kuri Soferi. Ujisikie kwamba unajitosha, hiyo ni pepo. Mu mapepo amwe Soferi yari afite, katika mapepo ambayo shetani alikuwa nayo, iryo pepo ryari ririmo ryo kumva ko azi byose. Hata pepo hiyo ilikuwa ndani kusikia kwamba anajua mambo yote. Kandi iryo pepo ni ribi cyane, na tena pepo hiyo ni mbaya sana. Kandi ngo bene abo bantu batagirwa inama, na tena hao watu ambao hawashauriwi, babita ngo ni bamudakurwa ku ijambo, wanawaita ya kwamba ni watu ambao hawaondoke kwa neno. Bavuze babavuze, wakiwa wamesema. Ndetse azaja no kwiyareka kugira ngo nimba utanze ngo mbaze runaka. Hata akitaka kujifanya mtu mzito sana, anasema hata kama unifahamu uliza fulani. Habe nubwo babaza runaka, hata ukiuliza fulani ufite ubutumwa bubi, una habari mbofu ambao ngo tuwaze runaka ngo icyo wavuze ngo tuzuhinduka. Sasa tuulize fulani kwa sababu jambo ambalo umesema hauwezi kugeuke. Ngo abashumba ngo bafashe imyanzuro y'itore ngo ntibohinduka. Nasema ya kwamba viongozi wa kanisa wamechukua hatua, hawezi wakageuka. Kwa nini mtobihinduka? Kwa nini hawezi wakageuka? Kwa nini bitohinduka? Kwa nini haiwezi kageuka? Kwa Medi na Waperesi yarahinduka. Hata amri ya Medi na Waperesi imegeuka. Ibintu bizambarare bife ngo sasa mambo yaharibike ngo nitegeko rya kwa sababu ya amri. Itegeko siko twarishize. Amri ni sisi ambao tumeweka. Kubera iki tutorikiza? Kwa nini tusitoe? Nimba lishobora kugira ico yoramira. Ikiwa kuna jambo lote ambayo inaweza ikarekebishe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Mudakurwa kwijambo. Huyo ambaye haondoke kwa neno. Biravuga ngo icyaha cyo kudakurwa kwijambo. Inasema zambi hiyo ambayo ya kutoka kwa neno. Ngo ni icyaha kibi ngo kiruta icyaha cy'uburozi. Ni zambi ambayo ni mbaya kuliko zambi ya uchawi. Ibyo kuvuga ngo navuze. Kusema ya kwamba nimesema. Bonje wiyo navuze ngo sinza nivuga. Mimi ikiwa nimesema hakuna mwingine ambaye anaweza kusema. Na Yesu mwana w'Imana azayivuga. Hata Yesu mwana wa Mungu anasema mara pili. Imana ubwayo. Hata Mungu mwenyewe. Hari ico yavugaga abantu bakayivuguruza. Kuna wakati alikuwa anaongea hata na watu wanasema nao. Usomwe ngo Israeli bari mu butayu. Siku moja taifa la Israeli wakiwa baracumuye, wamefanya dhambi. Imana iravuga ati aba bantu ngiye kubarimba. Mungu akasema kwamba watu hawa wanataka kuangamiza. Hanyuma Mose muzi icyo yakoze? Baadaye Mose amefanya nini? Mose ngo yahagaze hagati y'abantu n'Imana. Mose amesimama katikati ya taifa na Mungu. Ngo yibutsa Imana ivy'Imana yivugiye. Akakumbusha mambo ambayo Mungu mwenyewe amesema. Abwira Imana ngo se uribuka? Akamwambia Mungu, umekumbuka Mungu? Ngo yuko wavuze ngo ubwo kuzabukiza mu Giputa. Umesema kwamba taifa hili litalitoka katika nchi ya Egypt. Hanyuma ngo bugeze muri Kanani. Na uongoze katika nchi ya Kanani. Urazibuka ko wabivuze Imana? Unakumbuka ya kwamba umeongea maneno hayo? Hanyuma ngo se abanyegiputa. Baadaye sasa watu wa Misri ngo babonye imbaraga wakishije ubwoko mu Giputa. Ambao wameona nguvu umetumia ili uokoe taifa hili. Bazi kuzabageza muri Kanani. Na walikuwa wanafahamu ya kwamba utawafikisha Kanani. Ngo nibumva ko baguye hano mu butayu. Sasa wakisikia kwamba wamefariki hapa, ngo ndibazavuga ko wananiye kuhabageza. Si watasema kwamba umeshindwa kuwafikisha Kanani. Hanyuma ngo abwira Imana Mose. Baadaye Mose akamwambia Mungu, uzi kugeraho discussinga n'Imana buri. Unajua kufika mahali ambapo unafanya maongezi na Mungu. Kibuga tuvuga n'isi turimo. Kandi tugoswe n'abamya benshi bategereje ifirimbi ya nyuma. Ntabwo ba Yesu yaradutsindiye. Mose ngo irongera abwira Imana,
Mose akamwambia Mungu tena, aramubwira ngo mbere yuko barimbura, akasema mbele uangamize, hari ikintu kimwe ngusaba. kuna jambo moja ambalo nataka nikuombe. Ko murumva message nshaka kuvuga? Mnasikiliza habari hizi? Ko murumva icyo nshaka kuvuga? Mnasikia neno hili ambalo nataka kuvuga? Wewe ko ngicyo wavuze ngo ntiwohinduka. Wewe unasema ya kwamba neno ambalo umesema huwezi kubadilika. Imana yaremye ijuru n'isi. Mungu ambaye umba ulimwengu na mbingu. Mutegere. Sikiliza. Mose ngo abwira Imana. Mose akamwambia Mungu. Aramubwira ngo mbere yuko barimbura. Akamwambia mbele uangamiza taifa hili. Ngo jewe. Mimi. Ngo banzunzimye mu gitabo cy'ubugingo. Mimi nifute katika kitabu ya uzima. Nurangize. Baadaye ubarimbure. Uangamize. Ngo bamutaye mu ikorose bene ya indi dasa. Sasa akamtupa kwa kona kabisa hiyo kabisa. Mani yavuga ati noneho Mose ngo rigitangaza. Mungu akasema kwamba Musa amenifanyia jambo kuzimya mu gitabo cy'ubugingo. Mimi nikufute katika kitabu ya uzima. Ico gitabo kizobe utaye. Na kitabu hiyo iishi na bado wewe kuishi. Imana yamevuga ngo kubera ico kintu. Mungu akamwambia kwamba kwa sababu ya neno hilo ndahindutse n'Imana. Nageuka kama Mungu. Wewe urinde udashobora guhinduka. Wewe ni nani ambaye huwezi kugeuke? Wewe urinde wa muntu w'Imana. Wewe ni nani mtu wa Mungu? Imiryango isisenyuka ngo waravuze. Familia zinabomolewa kwa sababu umesema. Itorero risenyuka ngo icyo wavuze ngo nuko. Kanisa linabomolewa kwa sababu wewe umesema. Akantu kangana gutya gasenya umuryango. Jambo ndogo libomoe familia. Ukeneye umujana. Unatakiwa uone mshauri. Ngubwire muvandimwe. Nataka nikufahamishe ndugu. Nimba utagira umuvyeyi wo mu mwuka. Ikiwa huna mzazi wa kiroho. Uyu mwaka dutanga. Mwaka huu ambao tunaanza. Ubwire Imana ngo ma. Ambia Mungu. Keneye umuvyeyi wo mu mwuka. Nataka mzazi wa kiroho. Keneye umujana. Nataka mshauri. Umuntu uzamba hafi. Mtu ambaye atanikaribia. Kandi abo ni bande bakenewe rero. Na tena ni wanani ambao wanatakikana. Uzoza ukubwira ngo wiyogosheshe nabi. Ni huyu ambaye atakuwa anakufahamisha kwamba umejinyoa vibaya. Umuntu uzoza ukubwira ngo wambaye nabi. Mtu ambaye atakuwa anakufahamisha kwamba umevaa vibaya. Umuntu uzoza ukubwira ngo usiga ukereza amateka. Ni huyu ambaye atakuwa anakufahamisha kwamba unachelewa kanisani. Umuntu uzoza ukubwira ngo usigaye witwara nabi muri kazi. Ni huyu ambaye atakuwa anakuambia kwamba unachukulia vibaya kwa huku mtaani. Umuntu uzokubwira amagambo umugore wawe atokubwira n'umugabo wawe. Ni huyu ambaye atakuwa anakufahamisha habari ambazo mke wako hawezi kufahamisha hata na mzee wako hawezi kufahamisha. Umuntu uzokubwira ngo hano hanze ko biravugwa gutya. Ni huyu ambaye atakufahamisha hapa nje wananena hivi na hivi. Ni umuntu uzawinjiza imbugita mu mutima. Ni huyu ambaye anaingiza kisu katika moyo kabisa. Abo nibo bashana amadukeni. Hao ndio washauri ambao tunatakikana. Niba mushaka ko tuja mu ijuru. Ikiwa mnataka tuende mbinguni. Yesu yaravuze ngo nkurikira wese. Yesu amesema ambaye atanifuata yote. Huyu ajikane. Si raha. Ntabwo ari ibishimo. Bwana sifiwe sana. Amen. Rimwe na rimwe amagambo ashari. Mara moja maneno mazito. Ayo tubwibwa ashari. Haya ambayo tunaambiwa ambayo ni mazito. Tusharirira mu mitima yacu. Hata kama ni magumu katika mioyo zetu. Ariko na magambo meza tujana. Lakini ni maneno mazuri ambayo yanatupeleka mbinguni. Bwira Imana ngo Mana nkeneye umujana. Ambia Mungu ya kwamba unahitaji mshauri mzuri. Nkeneye umuvyeyi wo mu Mungu. Nataka mzazi wa kiroho. Mundu uzozumbwira ngo wambaye neza. Mtu ambaye atakuwa anakufahamisha umejifika vizuri. Dukeneye abantu batubwira ibintu bibi. Tunataka watu ambao watufanyisha maneno mawili. Batubwira ngo wakoze neza. Watuambie umefanya kazi vizuri. Cha kabiri wakoze nabi. Pili umefanya vibaya. Hapana umuntu gusuhera mu ikoti imwe. Hapana mtu huyo kubaki kwa saidi moja. Nguri smart. Sema wewe umependeza. Ngo none ngo wabemeje. Wewe kabisa umefanya watu wakubali. Yemeje bandi. Umefanya wanani wakubali. Mundaje ambaye ubusango yabemeje. Mtu amekuja kivaa akijivika uchi sasa. Abo wemeza ni bandi. Wanane ambao utafanya wakubali. Kwari wewe hawiyemeza. Ni wewe ambao unajikubalisha wenyewe. Uraje nao kubera ko wahuye n'umujana. Unakuja kwa sababu nao umekutana na mshauri muovu. Ngusigara umustari. Nasema kwamba wewe kabisa ni mtu ambaye ni umuntu atangiye gutera karimbo karesha ngo. Mtu anaanza kuimba chorus fupi kama hivi. Atangiye imisasa atangiye kuyibohagura. Hata na nywele anaanza kuzigeuza. Ngo nabastari. Nasema ya kwamba ni hao watu ambao. Harona bashije tese ibigi mwishira muri biyo. Kuna huyu ambaye nimeuliza mambo haya mnaweka kwa ngo kuhano mujye ngo nukwijijisha. Nasema huku mtaani. Ngo nukugira ngo duse nk'abanyagihugu. Ni kujifanya tufanane kama. Ngo niho bataza batugirira nabi. Ili tusitendewe mabaya. Yesu atari urinda umudugudu. Yesu ikiwa si yeye ambaye analinda mji. Birivuga ngo iya batari urinda umudugudu. Isipokuwa ni Yesu ambaye analinda mji. Ngo abawurinda babera maso. Hao ambao wanalinda mji wanakaa macho. Ukishiramo amadrede umuntu umugabo w'umusore. Kujiweka drende mtu kijana kama wewe. Hizo ndivyo bizatuma ubona kazi gakomeye. Hiyo ndio itasababisha upate kazi kubwa. Ngo nivyo bizatuma ngo mu muhanda batagukubita. Ndio itasababisha barabarani usichapwe. Abakobwa basigaye bagenda biyambika ubusa. Wasichana ambao wanatembea barabarani wakiwa uchi. Ngo nukuyoberanya ngo batamenya onu. Nini wasifanane kama ni ushago. Ni watu wa ushago. Kandi abantu bavuye ushago vuba nibo twiciye ibintu. Tena watu ambao wanatoka ushago haraka hapa. Karibu hapa ndio wanaharibu mambo. Mundu aragira imyaka 3 4. Mtu anja fanya miaka 3 ama 4. Ariko kera maso yaratukuye. Lakini macho inakaa ni nyekundu. Bamwe basigaye bakanje ibihuru. Mmoja wanakula majani hayo. Abandi basigaye bamwizoga. Wengine wanakunywa pombe. Abakobwa basigaye bamwizoga. Wasichana ambao wanakunywa pombe. Abakobwa mwe ko muraja he. Wasichana nyinyi mnaenda wapi? Ejo nari babwiye hano matera. Sana nimewafahamisha hapa makanisani. Nibwira abahungu n'abakobwa bashaka. Nimefahamisha vijana
fulani wasichana ambao wanataka kuoana, bashaka gushakana, ambao wanataka kuoana. abakobwa n'abantu bahishinge so zao. Wasichana ni watu ambao wanaficha tabia zao. Wamugwa ho gucenguguye ngo kumukristo. Ukimfikia hivi unakuta unasema ya kwamba ni Mkristo. Naho ni ndaya bene. Kumbe ni malaya huyo wa mwisho. Yaza hano mwikanisa. Akija hapa kanisani, kamaza n'urusaka mara rugenda ruye. anakuja na hiyo kikapo kabisa ambaye inavuruta chini. Ni ndio sungu. Nani huyu sasa? Ni imbuzi. Huyu ni mtu ambaye ameoza. Abahungu niyo bose bagaragara cyane ariko vijana ndio wanaonekana sana, lakini wasichana wanajificha. Kandi ibyo biterwa n'ikirere. Tena hii inasababishwa na nini? Abashana amababi. Na washauri waovu. Kubera kutagira umuntu ushobora kukugiza. Kwa sababu huna mshauri mzuri kuambia ukweli. Umuntu udashobora kukubwira ngo iri ni ikosa. Huyu ambaye anaweza kuambia hii ni kosa. Halo. Turi kumwe? Tuko pamoja. Namuwaye umutima wanje nawe yarampagije. Dore simani cyo. Nosha tukufu. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Amen. Ibyo ni inshingano zacu zo hizo ni jukumu zetu. Cha kabiri. Jambo la pili. Abavyeyi ni inshingano zabo zo gukemura ibibazo iri amuru. Wazazi ni jukumu zao kutatua mambo shida. Mwana nazo zaje gusoka uzubanzure. Mtoto akitaka kutoka nyumbani muangalie. Kandi nabari muri foyer. Hata na ambao wanakaa kivyao. Abari mu mageto. Ambao wako kwa geto. Please. Tafadhali mugenzi wao kwa. Tafadhali angalia mwenzako jinsi amevaa. Wewe unakuja ukitembea. Abandi basigaye bagenda, sigaye mbona bambara. Wengine naona wanajivika. Bakambara ipantaro si cyaha. Wanajivika turonza si zambi. Yego si cyaha simbibo. Si zambi. Gusa muri Israeli hari amategeko. Kwa Israeli kulikuwa amri. Ariko reka mbireke gutyo. Lakini acha niache hivyo. Ugize uko wambaye ipantaro. Wewe umevaa turonza? Uri umukobwa. Wewe ni msichana? Hanyuma banaye wambaye igipira, umejivika sweta, basigaye bambara ibishati, wanavaa hizo. Wazona umuntu ukagera n'umukomedi. Ukiona mtu unafikiri kabisa ni hao watu wa kucheza. Ibishati byaza amagenda kugira. Hizo ngozi nena zikipiga huko na huko. Ni gute umuntu ageraho atamenya size agomba kwa. Mtu anafika mahali ambapo hata hajui size ya kuvaa. Hanyuma abandi rero bafite ibindi bintu uzangenda mbona. Banaye sasa wengine kuna wengine mambo ambayo naenda nikiona. Agafata yabo soka yambaye. Anachukua hiyo sweta ambayo amevaa ndefu. Ni nk'ikirengeti ni nk'ibipande za Masai. Ni kama blanketi. Yarangiza kama agafata. Sasa anachukua akama kagobeka hano. Akazaya magenda. Sasa anachukua anaiweka huko kwa mshipi, sasa anaenda kia. Wewe ugize uko wambaye nabi. Wewe umefanya vile, umevaa vibaya. Kurasubira kandi ukagobeka. Sasa unachukua tena nguo hiyo unaiweka kwa mshipi ndani. Kana kazaya magenda. Tena anatembea hivyo. Kwa murasha he. Munaenda wapi? Mukeneye abashana. Munatakikana muone mashauri. Mukeneye abashana. Takikana mashauri waone. Wakizu kuri kose. Niwaambie uhakika. Abantu benshi nabasaba bagaya. Watu wengi ni watu ambao wanawagairi. Nubwo batababwiza ukuri kose. Hata kama hawaambie ukweli wote. Ariko barabagaya. Lakini wanawagairi. Umugore muzima. Mke kabisa. Uhetse umwana. Ambaye anachukua mtoto yarangiza kiyogoshesha kinweri. Baadaye anajinyoesha hiyo sijue kama nini. Kaza umwana kamwonsa ni kinweri. Anachukua mtoto anampea matiti kabisa na hiyo mambo ngo ni kizungu. Anasema ni kizungu hiyo. Hanyuma abashumba ngo ntibavuga. Baadaye sasa wachungaji hawataongea. Uretse n'ubukristo. Ukiacha hata Ukristo. Abantu ndibo kwiwanga abantu. Watu hawezi wakajiheshimia kama watu wazima. Mzazi. None se tekereza wa mwana uhetse. Sikiliza mtoto huyu ambaye anabeba kwa mgongo. Ahetswe n'umuntu ufite ibinwerere bibi. Huyo amebebwa na mtu ambaye amenyolewa hizo njia mbili. Wa mwana hazakurira bizamera gute. Sasa mtoto huyo wakati atakomaa itaenda kivipi? Igisubizo ni cyaho. Jibu ni lako. Mureke tugira abashana. Acheni tuwe na mashauri. Abandi umutwe umwe mukubamwe imisatsi amabara nk'igihungu. Wengine kichwa moja inakaa rangi kama 100. Mwisafisha neza mu. Simujisafishe vizuri. Nimba rimwe basi nimba baye menshi nawe. Ikiwa ni rangi moja iwe moja. Ariko umuntu umweru hano. Lakini white hapa, umutuka hangaha, brown hapa, hangaha ni cyatsi kibisi, huku ni green. Hari abantu bamwe uri mu kugeraho gutya. Kuna watu wamoja nafikia hivi. Kwazugira ngo ni buriga userutseho. Aguteza umutwe gutya utarabona isura wohunga ndi wo mwegera. Sasa akikuwekea kichwa hivi bado kuona mwili yote unaweza kukimbia. Ukeneye mushana. Natakikana muone mshauri. Ukeneye mushana. Natakikana muone mshauri. Chaga tatu. Jambo la tatu. Turi kumwe? Tuko pamoja. Turezimana icyubahiro. Tumupe Mungu tukufu. Tabzago bzanterugoba. Ere umuhungiro. Uko bizamera kose. Azani aganisha.
ziri mu kinwereri n'inyungu zo kwishiramo amadrede umuntu w'umugabo. Sasa faida ambazo ziko kwa kuweka madrede na kuweka njia hizo mbalimbali kwa kichwa ni nini? Nuwe butumwa buri mu vrema. Kuna injili gani hapo? No, tuvugishije nuwe butumwa buri. Kuna injili gani hapo? Umuntu muzima waruzi ufite. Mtu ambaye ni mzima kabisa. Rwose umuririmbyi mwiza. Kabisa ni mwimbaji mzuri. Ngo yabaye mustar. Sasa ni mtu ambaye amekuwa mshabiki. Na nywele zimesimama sijue kama ni nini. Reka mzihore. Chani ya cheha. Itaga tatu. Jambo la tatu. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Biravuga n'Imana ikomeye niyo nagarukiye mu gitondo. Nasema kwamba ni Mungu mwenye nguvu. Yesu yaje mu isi. Amekuja ulimwenguni. Ari Imana yujuje ubumana bwose. Alikuwa na nguvu zote za umungu. Yari Imana ikomeye. Alikuwa ni Mungu mwenye nguvu. Nababwiye mu gitondo. Nimefahamisha asubuhi. Kitabo cha Zaburi. Katika kitabu ya Zaburi. Aravuga ngo. Nimesema ya kwamba Imana zao. Mungu zao. Zigira maso ntizasibona. Zina macho lakini hazioni. Kandi ngo zigira amatwi ntizasibona. Tena zina masikio lakini hazisikii. Zigira kanwa ntizibona. Zina kinywa lakini haziongei. Ariko uyu mwami mbaye. Lakini mfalme huyu ambaye anawafahamisha. Uyu mwami wa mahoro ndimo baba. Mfalme huyu wa amani ambaye anawafahamisha. Agira kanwa zafu. Yeye ana kinywa anaongea. Agira umutwe urimo ibitekerezo. Yeye ana kichwa ambaye anajaa fikira ndani. Ntabwo ari popi. Si yeye si twaje kubabwira popi. Si hatukuja kuwacheza Yesu twamenye. Yesu ambaye tumefahamu. Ni Yesu muzima. Ni Yesu ambaye ako hai. Ni Yesu ukora ibitangaza. Ni Yesu ambaye anafanya miujiza. Ni Yesu wangiriye neza. Ni Yesu ambaye anifanyia mema. Ni Yesu waniyeretse. Ni Yesu ambaye amenifunua kwangu. Ni Yesu wangiza uwo ndiwe. Ni Yesu amenifanya jinsi nilivyo. Ni Yesu tuma turya. Ni Yesu anafanya tunakula. Ni Yesu tubesheje abandi barafu. Ni Yesu anafanya tuishi na wengine wamekufa. Abo bose baratashe. Nizishimo kuri bajyahize Imana. Imitima yabo iraruhutse. Iteguye. Hallelujah! Ko turababwira Yesu. Tunafahamisha Yesu. Niyo Christmas. Hiyo ndiyo Christmas. Kubabwira ngo ni Yesu muzima. Kufahamisha ni Yesu ambaye ako hai. Ni Imana nzima. Ni Mungu ambaye ako hai. Imana ifite ububasha. Mungu ambaye ana uwezo. Imana izikubita hasi. Mungu ambaye anapiga chini zote. Imana ihora idutegeye amaboko. Mungu ambaye kila wakati kugira ngo dukize kurimbuka. Taka tukuje kwake tusiangamie. Imana iduhe umugisha cyane. Mungu atubariki sana. Ni muri Yesu zibera. Ni muri Yesu nzaro. Itakani. Jambo la nne. Biravuga ngo ni azitwa data wa twese uhoraho. Nasema ya kwamba atakuwa baba ambaye ataishi milele. Data wa twese uhoraho. Mungu wetu sote. Uyu Yesu rero ntwatuvuga. Yesu huyu sasa ambaye tunasema. Ni Yesu wahozeho. Ni Yesu ambaye ameishi tangu awali. Biblia inatubwira ngo mbere na mbere. Biblia inasema kwamba huko mbele hariho jambo. Kulikuwa jambo. Kandi ngo jambo. Kulikuwa neno. Ngo yari Imana. Na neno huyu alikuwa Mungu. Kandi ngo nta cyaremwe cyose. Na hakuna jambo lote ambalo limeumbwa. Taremwe n'uwo jambo. Ambayo haijaumbwa na neno. Uwo ni Yesu Kristo wavuga. Na huyo ni Yesu Kristo ambaye amezaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni data wa twese uhoraho. Ni Bwana wetu Yesu Kristo ambaye Bwana asifiwe sana. Amen. Ni data wa twese uhoraho. Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anaishi milele. Nagira ngo mbabwire abantu b'imfubyi bataragira data. Acha niwafahamishe watu ambao ni mayatima ambao hawajakuwa abantu batarakira Yesu Kristo nka data wa twese. Ambao hawajapokea Yesu Kristo kama baba wetu Yesu. Wemeri Christmas y'umunsi wa none. Kumalie Christmas ya siku ya leo. Uyu mwaka wa 2023. Ya mwaka huu ya 2023. Wakire Yesu Kristo. Pokea Yesu Kristo. Kadata wa twese uhoraho. Kama baba wetu sote ambaye anaishi milele. Yesu yaravuga ngo sizabasiga nk'imfubyi. Yesu amesema kwamba sitawaacha kama mayatima. Ahubwo ngo nzabasigira umwuka wera. Bali nitawachia Roho Mtakatifu. Kandi ngo umwuka. Tena Roho huyo. Ngo azabana namwe. Yeye atakaa na nyinyi. Azakora ibyo nuko abakora. Yeye atafanya kazi ambazo nimefanya kwa ajili yenu. Uwo nguwo. Na tena huyo. Azabagira inama. Yeye atawashauria mashauri yote. Uwo ntazabasiga namwe. Huyo hatawaacha kamwe. Dukeneye data wa twese. Tunataka baba wetu sote. Dukeneye data wa twese. Tunataka baba wetu sote. Nyuma za kurangiza. Jambo la mwisho nikielekea kutamatisha. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Amen. Amen. Bandu baba imfubyi. Watu wamekuwa mayatima. Bandu bagenda ari imfubyi. Watu wanatembea wakiwa mayatima. Buryo umuntu abantu batagira base. Vile watu ambao hawakai na wazazi. Batagira abavyeyi. Ambao hawana wazazi. N'ababafite. Na ambao wako nao. Hari itandukaniro. Kuna utofauti. Barabiza abantu baba imfubyi. Wanafahamu hivyo watu ambao ni mayatima. Abantu batagira base barabiza. Watu ambao hawana wazazi zao. Hari ibintu byinshi bagenda bamisi. Kuna mambo mengi ambayo wanaenda wanakosa. N'ubu mubona
ubukristo bwa benshi hata kwa leo mkiona ukristo wa ubona wengi runaka adasa runaka ukiona fulani afanani na fulani uyu nguyu yagira se uyu ntagira se huyu akona baba yake huyu hana baba uyu yake nguyu yagira se uhoraho uyu yagira se huyu udahoraho akona baba yake wa daima na huyu hana baba yake wa barya daima bagira base badahoraho hao ambao hawana baba yake wa daima ni barya bakizwa none bwaca ni bakabiva hao ambao wanaokoka leo kesho wanaondoka ariko ndabifuriza kugira data wa lakini twese nawatakia kuwa na baba wetu kugira ngo sote tuzahorana gakiza ili tuendelee kuimarika Icyanyuma, na wokovu. Jambo la mwisho kiravuga ngo ni umwami w'amahoro inasema kwamba ni mfalme wa amani ni umwami ni w'amahoro mfalme wa amani Yesu yaje mu isi Yesu amekuja ulimwenguni ngo isi yari iremze ulimwengu ulikuwa umelegea isi kabisa yari iremze ulimwengu ulikuwa umelegea kabisa kubera ko ngo nta mahoro yari ifite kwa sababu ulimwengu hukuwa na amani yoyote gitondo nabivuza bukeya asubuhi nimesema kidogo za no kurangiza nikiendelea kumalizia ba bandi bakubuza amahoro hao ambao wanakosesha amani n'abarya babujije iwanyu amahoro na hao ambao wanakosesha kwenu amani barya batifuza ko buci hao iwawe ambao watarajie wakuche kwako bariya kukuche bumva ko gupfa kwawe ariyo mahoro muri bo hao ambao wanasikia kwamba kufariki kwako ndio amani kwao bariya bumva ko kutahaba kwawe aribwo bazagira amahoro hao ambao wanasikia kwamba kutokuwa kwako ndio watapata amani nubwo babikora baribesha cyane nataka nikwambie kwamba hata kama wanafanya hivyo wanajidanganya kandi bariya nibo bakeneye amahoro kubera ko nta mahoro bafite na mu tena mitima hao yabo ndio wanataka amani kwa sababu wanakosa amani nubwo batwifuriza amahoro hata make kama wanatutarajia tuwe na amani nubwo kichache bashaka no kutubuza ayo dufite hata kama wanasumbua sisi ariko nibo bagusabirwa lakini hao ndio wakuombewa Yesu yavuze ijambo ryiza ku Yesu musaraba amesema neno nzuri kwa msalaba yaravuze ngo data amesema baba ngo bababarire uwasamehe ngo kubera ko batazi ico kwa bakora sababu hawafahamu jambo ambalo wamefanya ubababarire uwasamehe umuntu wese udakenera kubaho yoyote ambaye hataki uishi aribesha kubera ko Imana yatumye huyu ubaho anajidanganya kwa sababu Mungu amesababisha hari uwe impamvu yatumye kuna igushira sababu imesababisha uwe kandi iyo mpamvu ulimwenguni. yayo nimara kugerwa na sababu hii ikimalizia kufikia Yobu yavuze neza cyane Yoba amesema vizuri sana yaravuze ngo wampamagara amesema ukiniita ngo nakwitaba naweza kukubali ngushatse kureba imirimo y'amaboko na ukitaka kuona kazi za nta mikono muntu yako uzifuza kupfa ngo upfe mu kubera ko hakuna yabishatse. mtu ambaye atatarajia ufariki na ufariki oya hapana nubwo babyifuza benshi hata kama watu wanafikiria mambo haya hari abandi bagenda badushiraho nimero kuna wengine hata wanaenda wanatuweka namba hari abandi bagenda bagira ibihe byacu hata kuna wengine ambao wanakanya kati zetu ngo runaka na runaka wanasema fulani na fulani ngo ku kwezi bagomba gupfa mwezi huu lazima wafariki runaka na runaka fulani na fulani ngo bagomba gukora impanuka lazima wakutane nagira ngo ajali ngubwire ngo nataka nikufahamishe dufite umwami w'amahoro tuna mfalme wa amani Imana iziturinda aho tutabona Mungu ambaye anatulinda mahali hatuoni Imana iziturindira hagati y'abanzi Mungu bacu ambaye anatulinda katikati ya waovu barya wetu baguhiga bakakubura hao kandi ambao muri kumwe wanatuwinda wanatukosa na tuko uyu pamoja mwami nao w'amahoro ni mfalme wa ni amani umwami uzuguha amahoro ni mfalme ambaye anakukabidhi kandi mu amani gihe uri mu bihe bitari by'amahoro tena wakati ambao unakaa kwenye kati ambao si umwami amani uzuguha amahoro ni mfalme ambaye anakukabidhi kandi uri amani muri situation itagomba kuguhesha na amahoro tena unakaa kwa wakati ambao si wa amani bivuga iki rero inamaanisha nini aza kubwira ngo ihangane anakuambia vumilia nubwo ibi ngibi bikuriho hata kama mambo haya yako ni kwako by'akanya gato ni wakati ko kidogo biratambuka itapita Imana yo mu ijuru baho mugisha Mungu abavandimwe wa mbinguni awabariki wa ndugu ndangiza nikimalizia ndabifuriza amahoro y'Imana nawatakia amani ya Yesu uyu Kristo mwaka tugiye gutanga mwaka huu ambao tunataka kuanza ndabasabira nitawaombea nawaombea kugira umuvyeyi wo mu mwuka ili mukae na wazazi wa kiroho ndabasabira nawaombea nawaombea mureke twemerere Yesu acheni tukubali Yesu aganza imitima yacu aenee katika mioyo zetu tugende twemye ili tuende tukiwa huru hariya kinjira uhoramwo hiyo mambo hiyo nyakati biriya bibazo uhora wibaza shida hizo ambazo unakaa ukijiuliza ahandi biva hakuna mahali pengine nuko udafite zinatoka umwami w'amahoro ni kwa sababu hauna mfalme wa Imana amani ibagiriye neza Mungu afanyie mema reka turangize dusenga acheni tumalize tukiomba muri hano wumva ko tugomba gufatanya kiwa kwa gusenga hapa unajihisi ya kwamba tuombe aho pamoja yose haguruka dusenge inuka tuombe pamoja na wewe bwira Imana ngo Mana tuambie Mungu uyu mwaka wa yubi uyu mwaka huu ngomba kuva mu buretwa lazima nitoke kwa utumwa kabohorwa nifunguliwe kaja mu rugo rwa data nende katika boma la baba Biblia tubwira ngo umwana w'ikirara Biblia inasema kwamba mtoto huyo wageziriya wakati amefika mbali wamaze kurya byose yamuhaye alipomaliza kula mambo mali yake umugabane ngo uyu umaze kurangira alipomaliza mali yake yote waratekereza akafikiria ico gihe ngo yaryaga wakati huo alikuwa anakula ibiryo ibyasizwe n'ingurube mabaki ya chakula ya nguruwe n'ubu hari abantu bari mu kurya ibiryo byasizwe n'ingurube hata kwa leo kuna watu ambao wanakula chakula ambacho kandi kwa data barya bagasiga na tena kwa baba wanakula na kubakisha hanyuma ngo wa mwana aratekereza baadaye mtoto huyu akafikiria aravuga ngo siki nicaje hano akasema nini ambaye nafanya nikae hapa niki ni nini kandi kwa data tena kwa baba yangu barya bagasigaza wanakula na ngo yibwira gusubira kwa se akajiambia kwamba rudisha garuka wewe usubi inyuma we garuka sinza kureba n'igitsure dumunye babazi
sinzarakara iteka. Mwami Yesu Kristo, ndaguhimbaje kuri umukozi w'umuhanga, ndaguhimbaje kuzuvuga bikaba, ndaguhimbaje kuba duhaye Christmas, munsi yo kubohorwa, munsi yo kuva mu buretwa. Cyampa kugira ngo uyu mwaka tugiye gutangira, ijambo ryawe rigira ububasha kuri twe, abagore n'abagabo, abakobwa n'abahungu. Icyampa kugira ngo tube hafi kandi tugirire neza, amahoro yawe asange mu mitima yacu. Abihebye, abenda kwiyahura, bagirire neza kugira ngo bamenye ko mu rugo rwa data barya kandi bagasigaza. Urakoze cyane data, kugize neza, icyubahiro ni cyawe, mu izina rya Yesu, amen. Hermano, sote tushangilie makofi sana kwa Bwana.